How's dit manne? Ons is besig om te pak. Sef is klaar gepak. En môre gaan ons Suid-Afrika toe vir 'n week. So terug in die land van die Afrikaans. Baie lekker. Opgewonde, Sef's opgewonde. Net besig om die GoPro in te pak. So check julle in Suid-Afrika. Manne, ons is nou in Kaapstad. Nou net hier uitgekom, ons is in die Kaappark. Dis donker nie. En nou gaan ons, waar gaan ons? Ons gaan na Peninsula toe, Cape Peninsula. Is dit waar ons bly? Ja. Ons bly in Cape Peninsula. Manne, ons is hier by Peninsula All Suite Hotel in Kaapstad, in Cape Town. Lekker badkamer met 'n power bar, bad, jacuzzi, double bed, zitkamer, ontbijt, kasten, lekker view. En daar is ons balcony. Ja, hier is ons view. Kaapstad. Nee, het krijg niet beter dan dit nie. Definitief. Zo nou Signal Hill. Ja, Signal Hill. Say manne, dit is hier by 'n moeë traffic jam. Kan nergens gaan nie. Pad op na Signal Hill. Daaronder is die nuwe stadium. Ja, ons gaan nou maar met aanstap van hier af. Hier is 'n dooie tarantaal. Soos julle kan sien, total traffic jam. Ons gaan maar moet aanstap. In hulle bak, vas in die traffic jam, so ons gaan maar opstap en gaan check hoe lyk dit. Keep. Hier kom Stef. Sit vastgesit in die car traffic jam. Did you get stuck in the car traffic jam? Yes, see. Is erg. Signal Hill, zijn nevel, de zon zag. De Kaap is storms, als je hem kan horen. De Kaap is goeie hoop nie. Zij ouwens, ze zijn nou weer van terug af van Signal Hill, maar zoals jullie kunnen zien is daar nog steeds een traffic jam. En daar is die nieuwe stadion wat hulle gebouw het voor 2010 Soccer World Cup. Kaapstad stadion met die lichten aan. Spat terug naar de kaart toe. Over and out.